At pemenang tempat pertama yang akan membawa uang tunai sebanyak sangat banyak, yaitu sagu hati untuk Bos Willy kita pada malam ini, yang akan membawa uang tunai sebanyak Rp1.50. Wow, banyaknya. Dan juga pemenang tempat kedua akan membawa tiket 2 malam 3 hari ke England ke dalam tanda sawam. Bukan. Oke, oke dengan happy group. Jadi insini bukunda artinya langnya kako bukunda ko panari biak singkatan sa artinya hormatan nimel sa hormat kay Bos Willy asabab si natin paghakika ataupun pagpanayam-nayam dumian. Jadi sumangbay kanya o ron kayong impini niya sumangbay amo na in magulang niya. Okay. Magulang niya pasang baya pasaling kita niya kita mamaya lumamod. Pasal singkahalan nila yan magtaymangod. Talaga. Way pagwakil ba kare ko di ko mo kay Mans pinupot nindila. Uy! Talaga. Ayaw magpiato to. Patampalon ta na ba pagka di ko mamaya asawa mo to. Mamaya bat-bat na ko asawa. Yo, wan, imbana niya ini merag gusto. Imbana niya. Well paglimbong ko Oo, bunal. Oto, beta bunal imag. Tabi ang tabi ako ba sing kamo maglimbong pa. Ay, Apili. ako ini di ako maglimbong. Kung nalisap tayo mangon ko, di asing kayo mo okay. Hindi ka maglimbong. Grabe mag-olga nini Biyani malasa. In mga kasawahan ini, malingkat babae. Pagput maripawanan nila ini, bedak busmangga. Okay, yan na. Di, Happy group. ininig tayo magtaymangod na kami. Sudah na ikaw jadi iwakil ko na kanya. Ano way sa toto bilang ikaw ra. Bilang. Happy group. Pag hindi na kamo lumamod, wait na kamo. Okay, Lolay. Yato na. Lolay oto, Lolay. To, minus 3. To, 2 pergi bawa. Pagka siya malayo ka, malahang pagkaroon ng pagkakitaan, tas yan nandiyan. Hira! Tumakapagin mo isa! David please. Wow! Everybody! Agigal pa. Pisahan! Everybody! Ulayan tawal jaman para masikot biya tuman biya tuman bira ang makalay pa turun magkamula pangiyak katin lima matakulin magmula iya na Cinderella para ibatin Coca-Cola iya wag kagiola ilola yan nyari na kulay basa masikot biya kanta iya kanta ilola iya tutang pangalay ibaba mabantay para maingat ko alibay kung ay hindi ayaw magmagilong ni para aku magpanyanyi Pukulan imiji na andong kamariyari Lurong tanong ini Nandasing-kasing-kasing Sumbay mong lumiwangi Sumbang cinta puri Asal na kau kakasih Para magpupulang iyang di Lolay Lolay, lolay, lolay Sumungan tawag lolay Ikain na ngalay Dari kusiya sambay Panitungan na ngalay Ano magsusatay Huwag dito manang gabay Gabay na makaruwa Baba isarang lang ka Manis pa ka mula Matawa malowa Langay Langay
Kanain kaluwarga para naman chika niya Mantok kalusa ka Sampay pa Pilipina Sampay ulang Afrika Sampay ulang India Lolay ko din diye Siya may masi-masi Ayaw na kau mawungsi Arabang ako magpanyanyi Isar bagay sukadi Arasang bayong sige-sige Magsukot terima kasih Araman tao din ng panji Nagkiting yung magkasi Lolay ko karangan Masilianan langan May kabuka kampungan Suway niyo sambungan Kamalulay kung awal jaman Masipag ituan Mawakit tayang-tayang Puno ikahang bawan Para ipagmukin kimalang Impakanan himaan Mantok pagkahulaan Sa ayaw ko duwalan Para bisan uluan Masira kalasakot Sambat cinta kampungan Ikaw din number one Lolay 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 Masi siyang mong Nananay lagi kong arabawa Ikirom-irom May nabilang pagundong Karamisan malahong Hintaot pa sintampong Kaya mo na matong-matong Na maling nakuha palawong Ikaw yung number one Malolay Sinang may ako na Hatunain sinang may Masalaman sarang ibay Iyong sa atay Kasi ko biyalaway Biyalaway nagbalik Maganda sarang manis Marang gustawaris Kung sandahon magkontes Nagla-kita malapis Malapis kita Mengalay na kawin pa Masibog biyak Biyak kita masibang Lolay 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 Sulay ang tumaglago Buong langit ang lao Wow! Kami magkatindog Sa mula magkinog Na kami magugtog palolay Lolay 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 Pinas na ikalangan Umari kang mundungan Pamait na kawas Pamahit na tampungan Ronald. Biyalangan Biyalangan masipa Ang mga lahi ibayan Biyabira Okay, magsubol System tidak bagus. Thank you